da prvo psiholog proceni koliki je razvojni koeficijent inteligencije tog deteta. Doktorka, da li imate neku temu o kojoj biste voljeli da pričate, za koju smatrate da je važna, a česta je? Imam temu, nije česta, a jako bih voljela o njoj da pričam, a radi se o praćenju psihomotornog razvoja kod dece. Znači, u današnje vreme, posle godinu dana, pred školu, sa 3 godine, roditelji ili okolina primete da to dete nije kao druga deca u smislu da kako priča, kako hoda, kako drži olovku i tako dalje. I ja mislim da bi trebalo malo više svi da obratimo pažnju na to. Takvo dete poslati prvo psihologu, to se ovde kod nas u Healthu radi, da prvo psiholog proceni koliki je razvojni koeficijent inteligencije tog deteta. Taj razvojni koeficijent govori u tom uzrastu koliko dete pripada tim tablicama ili ne, jer samim tim što je razvojni, znači on će se razvijati ili će stagnirati ako ništa ne radimo. Vi i ja i svi ostali odrasli imamo koeficijent inteligencije koji je stalan i kod dece je to bitno. Kada psiholog to proceni, onda ili kaže roditeljima šta da rade, koji savet, ili kaže samo čekat ćemo, ili prosledi dalje reedukatoru, defektologu, koji onda radi sa detetom, daje instrukcije šta roditelji da rade kod kuće, ili prosleđuje, na primjer, logopedu. A u kasnijem uzrastu, tamo pred školu, ili još u školskom uzrastu, onda i pedagogu. Dakle, taj timski rad jedino može da da uspeha i ta rana dijagnostika i rana intervencija je u stvari nešto što nam daje za pravo da iz tog deteta izvučemo maksimum, pre svega na njegovu korist. Tako da to je tema o kojoj bih ja stvarno voljela više da se i priča i da se radi. Mi čitav taj tim ovde imamo i imamo baš dosta uspeha zato što na taj način i radimo.